gepaidi जों जेंनानि सिगां सोलिलायो बुग्रा काइटियाव नों हामबाय रहो नोंनि साजला नों संसार हरखा जोंनाव हामजाक माने बागै देव बसिमिया क्रुसाकाव थैनानै नांखा जोंनाव मोथांनानैबो काइटियाव हामबाय रहो जों थैयै 100 बार थैयै 100 बार जोंनि लांमा मानै जों बेबागनि बागै रफाना जों थांनो सुबाया जे जोंनि बागै नों खालायबाय काइटियाव हामबाय रहो गुलपाया देवनि कक थाइनाव सोलोंगै जों बेनाव सामानानै बेनाव नोंनि हामजाक माने कक न साइखना माने काइटियाव सुबाय देव जों बैला जों साक नोंनि हामजाक माबाय गोब्लों ओंगै जों बैनावबो बाग माने काइटियाव जों फांदे सुबाय इंथानि जरानो याफोराव बुग्रा जुसिनबाय सुरिसा आम के जों RUM BIJAP नि नों सोलोंलाय दंबो दाबो जों chapter 8 आव गाबायदि chapter 8 आव थांलायना chapter 8 verse 9 to 11 जरा पढ़लायना Roman chapter 8 verse 9 to 11 आं पढ़वाना 9 to 11 दामोखे नरक साकनि मुसुं तै तंया फलानि मुसुं तै से तंगो दुमुंनो काइटोनि फला नरकनि बिसिंगो तंखे अकक सयसे ख्रिस्टनि फला मानिया बरक बोले बिनि बरगया तामनि के ख्रिस्ट नरकनि बिसिंगो तंखे सुंसकनि बागै नरकनि बिसाक थैयै थांफाना काइटोर बाय काहाम हुनै रमजाक माबाय फला नरकनो मोथांगो जिसुनाव गोथैनि मोथांगै दिसानाय काइटोनि फला नरकनि बिसिंगो तंखे हायके ख्रिस्ट न गोथैनि मोथांगै दिसानाय ब नरकनि बिसिंगो तंनाय बिनि फला बाय नरकनि बिसाक थैब्लांनोबो मोथांनाय ओ एलेबा परे माने बिसिंथै काइटो सुनाव गोताल के हामारे काइटो गेजों थांनायाव sak सोलोंलायखा जेराव मैथा थांबायना आं chapter 6 नि सिमिनाव Christian life माने जों बाहायके आसाय गोताल माने यागुलो बा मोथांजाक माने यागुलो बा salvation माने यागुलो जों बाहायके जों तंथाय बनतै chapter 6 नि सिमिनाव chapter 8 आव उककनो साव chapter 7 आव के सुंसकनो तैयै माने आसाय गोताल माने यागुल बा जिनि थानि सुंसक तंखा उ सुंसकनो तैयै struggle माने बनो जों सोलोंलायगा ताबोके chapter 8 आव के जों बाहायके जों सयताननि temptation आमजक मंग्रकनो जों बाहायके यबनाय सयताननि आमजक मंग्रकनो जों बाहायके काटेवि तंग माने बाहायके कप्लाय ओंनाय बा सुंसक न जों बाहायके मेजेनै कप्लाय ख्रिस्टान ओंगै तंगै माना बनो chapter 8 नि सिमि okok no जों सोलोंगै माना okok जें गेफायदि जों अरतमानो जो अरसावो निरक फला बाय तैदुल जाखांके निरक तनाय निरक बिसिं तंनाय फला बाय तैदुल जाखांके निरक क्राक ओंगै तंगै माने जिनि बिसिंगो फला दङ जेफोर जों आसाय गोतालङो जिनि थानि फला गोथार फायो गोबां बरखायनि सावो फोरोंगो फला गोथार फायो वाइसुसु थांगो अबया फला गोथार जेफोर जों ख्रिस्टनो गुबैखे माने आफ्रुनो जिनि बिसिंगो फला गोथार दंफायो जों फला गोथार बाय सिल बुजा दै जों काइटोनि बरक काइटोनि ख्रिस्टनि बरक माने जों ख्रिस्टनि बरक माने जों ख्रिस्टनि बरक जों बाहायके प्रमाण फला बाय जों सिल बुजा तबो जदि नों गोबो-गोबैनो मोथांजा गोबो-गोबैनो आसाय गोताल ओंजा ओंखांके जों उकक थाइनिनो संसिना नांनाय गायसांका जिसु ख्रिस्ट जिनि सुंसक बेबाग न नागारै जोंनो फियखा जों जिनि सुंसक बेबाग न नागारै जोंनो फियखा दै थाइजांके जिसु ख्रिस्ट आंनि बिसिङाव दं उकक थाइनिनो जों सिनायनाय
Hai kaisa angke Jisu Kristo ane bebak sumsok dong nak kere anom batangka te kaisa angke Jisu Kristo ane bisingo tongo जों मोथांजाक माने यागुलो आजाय कता माने यागुलो जिसु ख्रिस्ट जोंनि बिसिङाव दं गायदोनि फला जोंनि बिसिङाव दं हानि बागैनो जिसु ख्रिस्ट सावो John chapter 14 verse 21 माइसा उ सालो निरक सिनाय आं आने आफानि बिसिङाव दङ ते निरके आंनि बिसिङाव दङ ते आं निरगै दङ आं निरनि बिसिङाव दङ होननानै जों सामाने नुगौ जिसु ख्रिस्ट सामाने John chapter 14 verse 21 के जों फलाबाय तुइदुल जाखांके जों गुबै खृष्टान गाहां खृष्टान ग्राक खृष्टान होननानै जों दङै मानाय के हाय verse 10 आं फरायफैनो verse 10 tamni ke Kristo narokni bisingo tongke sumsokni bagai narokni besak thैब्ला थै थांफानाव गायतर बाय गाहाम होनै रमजाक माबाय फला narokno मोथांगो इंग्लिश का हायनि सावो and Christ lives within you so even though your body will die because of sin the spirit gives you life because you have been made right with God जों besak थैनाय जोंनि बेसाद तमानले जोंनि बेसाद का सुमसक फैयाबा जोंनि फला जों लांमा मानजा हानि बागै माने जों गायतबाय गाहामनि रंजा हानि बागै जों लांमा मानजा लांमा गता मानजा मलब्रुं ब्रुंनि लांमा जोंनि ताबक जों नायनि खाके जोंनि बेसाद गोथांदे गोथै जों Tamawanso, Nirok Tamawanso. Actually, Kubu ke Jisu Kristo, no man my borog, boni besak, Jisu Bakson Tika, Nebulation. Jebro Jisu Kristo, grosso to you, officially, sing bo, sing besak bo, Tika. Haibagi Bible Sawo, Jisu Kristo no, Jisu Kristo no, point of Pliny borog, Jisu Baksa Tika. ते जों गताल लांमा मानका जोंनि आगेनि लाइ जिसु ख्रिस्टनि बिसिङाव माने जिसु ख्रिस्ट बाक्सन थैया ते ताबक जों मा मानिके जिसु ख्रिस्ट जों न रमाने पियाबा जोंनि थाने ताबक बो जोंनि बसाग ताबक बो सुमसकनि तंमोन सुमसकनि अब्बास आबो दंखौ हानि बागै जों पासाय कथा ओंफाना मोथांजाकफानो जों लाम गोथैनि थांमानि लामाव बारफानो जों तमा जामा जोंनि तंमोन जों सोलायमेया एग्जाम्पल उदाहरण रंदि अगताबो रंदि खरकसा राजा बनि बसाकरै अंगे बो खरकसा सला तबो रंदि बिखाथुनाय रेल स्टेशन रगो दंगो इजरायसि कोनसि करके बिखाथुनाय बा रेल लामा रगो दंनाय बहाय बरनो नुगै जराय खरकसा नबो बनि बसा स्नावनि मुजुक जाव स्नावनि नै कागज पत्र जे नांमानि जे सयर लायना नांमानि ऑफिशियली डॉक्यूमेंट आं बनो बसा स्नाखा अबहाय बेबागनो ऑफिशियली बो खायबिबिखे टयफिके नबो उजरायनो आइबनो ताबो उजराय लगे लगे न राजानि बसा हायके तंमैया राजकुमार हायके बो तंमनि रिंगियाखो बो बिखारि तंमं अमो खायनाय हायके न तंनायखो बनि तंमंगो तमा sama स्लाइजागनि फाया नै तंमं स्लाइजागनि बागै राजानि बसा तमानाय प्रिन्स हायके तंमनि बागै जरा नांनाय बनि बागै के अम हायने जों बहायने जों सयतानि बसा तंमनि ताव जिसु ख्रिस्टन मानना बाय जों गायदन बसा अंखा हायबना जों गायदन बसा हायके तंनानि रोंसौयाखौ जों गायदन बसा हायके तंनानि बागै जरा नांनाय जिनि बसा
gothoi Jisu Christ oi baksang thikya tabok Jisu Christ se ani bisingo tongo abo anglia je proseng kebukui asai kata ngai kebukui Kristen bisingo Jisu Christ se dong han bagai 2 Corinthians chapter 5 verse 14 ot maisa aro hai ni sawo khoroksa thima bai joton thikya one died for all khoroksa bebagni bagi jotoni bagi thikya patient mane jotona boy baksana thikya sini ubsa thiyane musukya hai bagai sing omrom thironi nangnai mane na omo hai sini musuk mani sini wansok mani sini chap mani abor monsen buthanani nangnai sokomonani nangnai sini singo singko kai tono man mani yakulo kristono man mani yakulo kristoni musuk mase ani bising ani besago sokphani nangnai kristoni wansok mongse ani besago sokphani nangnai kristoni chapjak no khlaibani bagi se ani thani musuk mani tongmani nangnai hai bagi sini besak no butharo mane na sokomaru mane na sini musuk mani sini nahor mani sini wansok no sing sokomor kibina nangnai somoi nangnai jora nangnai bo sokomorani ঠিক na aibana singomno sokomorani nangnai kristoni musung mana seseng ronani nangnai tobunani nangnai jeni busago Roman chapter 6 verse 11 sawo jung porika haibana pisang poribana Roman chapter 6 verse 11 abo haikeno norbo thyi sumsok bai kaglaikha khnai romni pia Kristo Jisu bai thansa ngai kaitoni thani kathang khnai romni jeng sakno thykha sumsok bai jeng kakha thyi sumsok bai jeng kakha pia ba jeng tabo Kristo ni bisingti jeng kathang ungpikha Kristo ni bisingti jeng kathang Kristo no manya sekang mutang jakmano sia manya sekang jeng kethei pholani mane jeni phola kethei phiaba Jisu ni bisingti jeni phola thangsa pikha hani bagai jeng bor sengsani borok bai tongpro borok ni tongmung kanmung borok ni wansok mung bai baksake borok bai jeng tongthok thai kri sengsani borok rok bai sengsani borok tongthok mani ingka sengsani mani nati Kristan rok jeng sengsani mani nati jeng tongthok ya jeng sengsani mani nati khatung ya jeng tongthok mani najuda borok phola kethei kaitoni mokolo borok kethei jeng kethei bai ke tongthok jagui baksake khatung jagui tongthogui tongoi mana omong mai Epis chapter 2 verse 1 sawo bojungno kathang khlaikha bojungno muthang pikha jeng kethei tongmani bojungno muthang pikha jeni sumsok ni bagai hamia ni bagai jeng kaitoni mokolo kethei tongmani phiaba Jisu Kristo ni bisingti jeng kathang pikha ani bagai tabo Epis chapter 5 verse 14 oke Paul sawo tabo basadi je thui tonero basasidi ke thui ni nero basasidi nero bising tei kaitor boni pohodoro nai verse 11 verse 11 no Roman chapter 8 Amporiwana Jisuno kethini muthangai ti sanai kaitorni phola norok ni bisingo tongke hake Kristo no kethini muthangai ti sanai bo norok ni bisingo tongnai bini phola bai norok ni busak thi blang no bo muthangnai English ke sawo the Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you je phola kaitoni phola
지수노 그 트이니 못항나이 아버 내로니 비싱고 따복 동고 내로니 비싱고 동고 지수노 제 만나이 버는 비싱고 어퍼라 동고 가이도 지수 크리스토노 그 트이니 디사마 하이노 증노 그 트이니 디사나이 보니 폴라니 비싱뜨이 하이바게 증 보니 폴라노 만카게 증 탕사피가 아담 바이 에비 제 프로숨 소클라유 버로 카이틴 먹걸로 그트이 제 보니 봉서로 보니 저던 그트이 비아바 지수니 비싱뜨이 증 지수노 보이도 클라이만 이야글로 증 그탕 비유 폴라 그탈 지수노 그트이니 못한가 우 same 폴라 그탈 증노 못한나이 증노 디샤나이 다음에 흔바 우 폴라노 지니 비싱고 동고 우 폴라 증노 디샤나이 제프로 폴라 같아 지니 비싱고 파요 만에 폴라 तामु फोला फासाजला फोला कथा बरो काइसा नगे ताव उ काइतो चिनि अरो तंगो चिनि बिसिंगो हानि बागै बाइबल बुसावो इफिशियंस चैप्टर 4 verse 30 वतमासा फोला कथा दुखो नांजागै माना बनो दुखो तारोदि दुखो तापनांदि नैसो do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. Nirok by borok uphola by nirok seal pujak, mari pujak mane tabok sing mungsasik sorkar ni seal pujak ke bo sorkar ni organization seal pujak ke bo organization ni abo haino jeng Jisu Kristo ni jeng kaito ni hani bagai phola ketar by seal pujak jeng मोथांजाक माने यागुलावो जों जोंनि ख्रिस्टाननि लांमावो बद्रे बदके जों गलाय मानाव देरावै मानाव तावग्रंनि रां पैसा जोंनि वानसक आं अमहाय ओंनाय नै वानसक मानेयाव गलाय मानो सगिमेया ओङै मानो जों non believer kaisa gipano mano false teaching no yasa gipano mano podre pod sumsoko kai gipano mano piaba phola kata chini bisingoto ge ajorawo phola kata chini 응의 사기로나이 가이도니 비스간고 이게 너무 가십성 뭐도 나르타 폴라크탈 뭐 폴라크탈 뭐 또만나이 카마이만이 됐으니 거꾸로 봐 질라시 뭐 혹시니 부카 보노 카르이 보노 तमानाय बनो चेलिया के ओइनो नो फारु चेरी दं खाके बाप्रो तमानाय जिला सिंग हानि बागै जों बनो जों दं थग्रो wi दं थाय James chapter 4 verse 5 James chapter 4 verse 5 Jacob chapter 4 verse 5 Oro kok masawo ang puriwana verse 5 Kaito chini bisingo rumani phola belai kena muchung jago elembag ni oko nangya hne tahandi Jacob chapter 4 verse 5 English okay ini sawo Do you think that the scripture says in vain the spirit who dwells in us yearns jealousy माने बोनो जे नांमासक जरति खाइया के बो
buino khaikang ke bo khamai thai hai thai ki bethang bisnai RUM chapter 8 verse 12 nijimi 14 jor hake takuro जों फलानि मुजुं दै दंथाय गलायो सातनि मुजुं दैया सातनि मुजुं दै दंखे नरक मा थैनाय फिया नरकनि सुमसकनि सामंनो फलाबाय खिबिखे नरक थांनाय गायदनि फलानि कक खनावै दंनाय रबर गायदनि बुसा नि अर जों तब सराय के नुका सबाव गायदनि बुसा जों गोबो के खृष्टान गोबो के मोथांजाक बरक जों गायदनो रथाय जों बुसाकनन रथाइया गायदनो से रथाय तमाने माले ख्रिस्ट जोंनि बागै ब कालबारि क्रुसाव थैया हानि बागै जों ख्रिस्टनो से रथाय माने ताबो जों माने बुसाक बेलेकना बुसाकनि मुसलमान मानसिजों खालायनो नाय आइफोर जों बुसाक नर थाया निसे जों ख्रिस्टनो सिरथाय इंगे जों बुसाकनि बागै जों खालायथाय करे ख्रिस्टनि बागै जों खालायथाय तमले मनो सिरथाय जे रथायनो जों सुना नांगले रथायानो जों सुथाय करे पियाबा जोंनि बुसाकनो जों गोबां सुकु Christos जों सुनानै नाया Rome chapter 1 verse 14 by 15 जों फरायखौ और तमाशा Paul तमाशा I'm a debtor आं बनियारो दाबो नों रां सलकना खांखे नों रथाय अहाय आं रथाय गोनां जों ख्रिस्टनो रथाय जोंनि बागै बक खालामनानै abono जों रथाय verse 13 तमाशा साकनि मुजुं दै दंखे नरक मा थैनाय फिया नरकनि सुमसकनि सामंनो फलाबाय खिबिखे नरक थांनाय if you live according to the flesh then you will die बुसाकनि मुजुं दै दंखाखे मा थैनाय माने ता ख्रिस्टान गोथै मंसा सामं सुखया गायदनि बागै मंसा खालायबाय आंनाय फलाद थैया बुसाक गोथैसोन मंसा खालायबाय नों थैनाय माने नों मरके सकनाय उखकिया फियाबा नों गोथै बरक मंसा खालायबाय नों ख्रिस्टान गोथै मंसा सुखया ख्रिस्टान useless गोथां दङैबो गोथैहाय अमाहाय हानि बागै जों useless Christian ungya ungani bagay जों सातनो discipline के दंखांके जों गायदनि bagay खालायमनाय जों discipline नां Galatians chapter 5 verse 17 Galatians chapter 5 verse 17 Hari por layanan verse 17 Galatians chapter 5 tamni henke जों साकनि मुजुं माने आबो फला मुजुं मानो केबेंगो फिया फला मुजुं माने आबो जिनि साकनि मुजुं मानो केबेंगो ओ गनै अंखा बबो बिनि केना आरि हाके नरक मुजुं तै खलायि मानिया कायसे बाके जिनि बुसाक नि मुजुं माने बाय फला नि मुजुं माने अपोजिट फेरलाय केना आरि फलानि मुजुं माके कायतो दागे माने न खालायनो नाय बुसाक निके सयदान दागे माने न खालायनो नाय हानि बागै अपोजिट वाइसु जों फला बुसाक नि मुजुं माबाय जों बेरेव खिबि जागो जों खबै खिबि जागो जों मेजेनै रजागो हानि बागै जों डिसिप्लिन खालायनो नांनाय बुसाक न खरायनो नांनाय डिसिप्लिन खालाययांके बुसाक बनि मुजुं तैनो लाम रवै थांनाय First Corinthians chapter 15 verse 31 तमाशा Paul
bon dibusang discipline kai ma bo khai ni sao ang sabrung na thui ang ai dai daily sabrung na thui mane tam boni musung mane thui ro boni musung mano sokomoi khibu busak ne musung mana boni wan sok mung chap mung abro sokmo han boke ai dai daily gasini sak ni musung mano sokomo ya sak zoratui polani musung ma pasama ya klaimi ya washu kai tor chungno tek toro cost toro podre pod biara siara ni bising ti pano ba rang pi chani bising ti pano accident pano to ne kai tor chungno omai ke cost tek to ro sing boni busa ngi bu sing jadi Kristen lama tongfro, tapi namanya apa ini sung disiplin kelai mana, jadi besar no. Washu kai dor sungno, mana kosto, ni bising tui telang, tapi namanya boni hamzak mana sung teibu sima wane bagi, boni hamzak mana sung teibu wan, Jepro borok ro kokwa cerai ro kulung kesa ngo borok bunga bupano muito mau bunga bupane hamzak mano tebo sirurut ngo ba khatang ngo muito man haino sunggu jepro kosto te to umprom ke Yesus Kristo ba kaito ni sini Kristo ni hamzak mano sung tebo wan sogi mana sung siruruk ng tan bagai kaito jengno kosto tekto ni bising ti thangro ko sung sarot opcha sung boni besang ti ka ma hai borok sung mung boni bekhau sung mung ma hai asai piawa oboni karam ungka sung teibu boni sung sa ronai homani no sung no man ro boni bagai kosto kai kan ke sisung mane kosto bising ting ke sung bono muito mano sung disiplin khlai jago ungke boro mai homani ko lang mani no sung manai boni hamani sung manai sung glory sung sa khlai jak nai Colossae chapter 3 verse 5 Colossae chapter 3 verse 5 Norok ni bising ni o sungsani tongmung no mase ma khibinai buitala ungmani tongmung sitra tongmani sak motok tongmani hamya muchung mani te khamai marok no khibiri khamai ma le takjak matai no surima se orot tumaisa sini busago je tongmani bono khibiri like orang sawo takjak matai no surmani tongmung sitra tongmani sak motok ti tongmani hamya musung mani omarok no betari kibidi English ke sawo put to death your members which are on the earth jini besak osung saro tongpro jini besak ni musung mani tongmano kibiri 1 Corinthians chapter 9 verse 27 wo Paul tumaisa ang disiplin kai tongwa ane besak no tamni hamba jepro ang kai dini kok no buino sai khna ro ang disqualified ngi na te mane kam kren ke tongwa ni bagi jodi chen kam kren ke tongwa ya buino kai dini kok sa kan ke sin disqualified bui sini kok no khna wi na ma ya teman sini tong mo si sung slimy han bagai sung discipline kaya nangai get 1 Peter chapter 2 verse 11 o kong sa Peter tumaisa abstain from fleshly lusts which war against the soul sini besak ni je hamya musung ma tong marok no kibiri sokomor kibiri teman male obo
polano kebengi dongo u pola bai kebeng nai no kibiri polano ta atamanai dukhota nangrodi hainisa padi hanya kibul thang bisna Rome chapter 8 verse 15 nichimi 17 jora kaito norok no rumani opola norok no selengs namui haino hai kirimao kiklaya abo ungyawui pola norok no kaito ni busanses namo hake pola bai jeng kaito no aphan ani apa hei ringi mano jeng no kaito ni busa hei kaito ni pola jini pola bai baksa sao jeng bini busa engma Bible bini borok ni bagi khatiwi tongmarok no jengbo manai pia kaito Kristo ni bagi khatiwi tongmani abono bo jeng Kristo bai baksa manai jeng Kristo bai baksa satok zakye bo bai baksa no jeng sasa khlaijak nai ingoro jeng tabok sarai ke nuka jeng age sumso bai khajagui tongmani jeng age soidan bai khajagui tongmani piaba tabok jeng piyok zakha jeng tabok seleng liya jeng tabok busase busa bai seleng phelai busa seleng ketama je prono ruklai der hojang no boni thani kiri mane tong samung de dera lang no dera khangkai angle rohoi hojak sinai ang ma tong yang sinai ba khorai jak sinai obohai piaba busa kiri mani kri bo dera jakuna bo ruklai hojaguni nok ni ruklai hojaguni u kiri mani busa ni thani kiri kri piaba seleng ro ni thani kya botong ang ma tong yereng lang no ruklai der hojak lang no u nok ni ruklai der hojak lang no dera khangkai pia busa ni o omohai kiri mani kri omohaina je borok asai ketal ingya muthang jagya ko kubui Kristen ingya ke boni thani u kiri mani tong jeng siu muito mana Adam bai ebini ko borok jepro borok sungsok khlayo borok kaito bai tei kethawi tong malia kaito bai miliwi tong malia bonise sikangle borok tongui mana haipana sungsok khlai man yagulo tongui malia hwijana ni cengka lachina ni cengka kirina ni cengka omohaina asai ketal ingya seka kiri mani tong piaba je borok kubu ke asai ketal bu ungjak kubu ke motangjak kaito ni hamjak mano saimanjak borok ni thani pola kathar tong ge borok thani u kiri mani kri ruklai ro hojagoni borok thani kiri mani kri mane kaito ni anu ruklai ro hojake borok sok nai jeng Matthew chapter 7 verse 21 23 otmaisa angner no sinia jeng tarok aron thangdi ge mor ke bori klai ro hojak nai o sangsaro kaito ni mokolo kaini dorone no borok dong boni busa boni sotru boni busa boni enemy boni busa keto no boni busa rok no jeng busa rok no busuk khangja ke sotru rok no botoma khainai boni authority bai bo bustumnai sungsokni bagi ni borok ma thaiyo hai bagi borok ni thani kiri mani sok phayo hai bagi jisu Kristo tmaisa asai ketal ingya ke bo kaito ni ha nugui simai asai ketal nai nai ngete gesa seleng bo mol brum ni bagi nowo matongya salsa matang nai nok phangya nok phangle nok phang busa mane nok phang boru nok phang
nok phangle mol prung prung tong dai. John chapter 8 verse 35 37. John sumene kothma kaham chapter 8 35 by 35 nisimi 37 jot ang poribono selengle nogol tongplainai ya sajla se tongplainai hake sajla norok no pioke se norok yok suknai norok Abraham bosongni borok hnei ang sawi bano ahai bano norok anom butharna nayo tamni hunke ang samani kokno norok kha habsagia Jesus Christo Israel leader no samani tabok Jesus Christo sajla tabok sengbo sajla tomon mele kaito Jesus Christo ni bising tei sengno toma besas namui naka ani bagai Bible saw tabok Jesus Christo ni bising tei jeno bono poito khlani bororo kaito no apa ani honai manka jon bochini apa angka hai bagai subraini surimengbo subraini surimeng kabang man borok no asai ketal ede ya kebu ke mutangza gode zagya aina sub jini borok rok toma kabang mo thawon am hai practice khai lebo giza pai khangke subraini surimeng bai jogna ne ochini apa nini mengkatar suri jakteng nini ha phaiteng sebab puila kaitano apa honema je kebu kebu mutangza kaitone busa bosimisi hai baptis nagan jang mutangza ge asai ketal ngai nai sao je asai ketal ungjak simisi apa honema ngaseng apa hangke pone busa ngia hai bla nang ko ba lamo hing dong nai ganang do nang tabok ambani no apa honi nang boni busa ding no nang maya nang ambani no tangai baba apa nang nai pen nai sekian ya omo hai asai ketal engya wei kai tono apa honi meyas asai ketal engya borok kai toni sotru kai toni enemy kai toni ari tama khajakna busi thumjakna raja sotru no tama khai bothar sikibu hai re sotru no bongso thumui jibutar kibu raja ni jora roba temani male hagi bothari yangke ulo busarok pana busurok pon tongru kangke amonde mo revenge de nazaklang no ani bothar kibu bro buslipan naragi sen boni besa Jesus Christ no poito khlaimani bising tei gabui no siwi poito khlaimani bising tei jeng boni besangka aprosisen kaitono apa Jesus Christ no bising tei sisen kaitono apa tawni bagi holis phola kathak chini bisingo phai tawni bagi kaito phola kathak chini bisingo rokha muthang jepro sing asai katal ngo muthang jakro aprono phola kathar payu kaito u phola kathar tamani bagi rokha abo sakini bagi angje muthangzaka muthangzagya temang proma phola kathar se sakiro nai I bonono poito khlai khana kubu poito khlai khanke phola kathar chini bagi saki I phola kathar bisingo tongo bonus siu sing kubu hebana poito khlai de khlai ang pastor sama baya dikon sama baya temake phola kathar se sakiro nai I bokubu no poito khlai la hanan ne je borok kubu ke muthangzakya borok ni thani kiri mani tong pia ba je borok kubu muthangzaka borok ni thani kiri mani kri borok khlai ro jakya borok nopha selengle kiri mani tong borok khlai de ro jaklang no nophang ya ba okay je kubu ke muthangzakya borok thani obahai no kiri mani tong ang chukno ha sogye de nglang no mat habye de nglang no obahai confusion obahai doubt tong kisa
हामया खालायखांखायनो किसा देरा जाखांखायनो आं रोख्लायदेर हजाकनो आरोनि पियाबा गोबै बोसा आंखांखे आं गिरिमानि दै ब्रेखे कायदो जोंनो बयबो सासनांखा जन वेस्लि ब 13 बसर पास्टर खालायजा पियाबा सालसा ब मेथडिस्ट चार्च नि फाउंडर ब पास्टर माने 13 बसरनि परेसे ब गोबै के आसाय के तालु सालसा तमांखा ब इंग्लैंड नि सिमे कायसे जायगा थांगि दंमोन आफ्रो जहाज बाय थांगि दङ गेजा नगर बायं फायै समुद्र फायै जहाज डुबिदै इंगा आरो मोराबियान ग्रुप नि ख्रिस्टान रकनि गोबै ख्रिस्टान गोबै न थांजा द बर बुतम गे रुम डुबिदै इंगा के किरिजाक सुखा जन वेस्लि पियाबा ते गोबै ख्रिस्टान मोराबियान ग्रुप रक दङ बरबो मोनसेसो पान्दाबो थांमानिना आरो खबजा बरले रसालाय किदा ताय रसालाय संबाय कायदनो लबो के बो वाना wi थांमालि हागोन रुम दुबिया wi यखा इंगा बर नखारफ्रो उ मोराबियाननि लिदानो थाङि मा सोंखाबो थांमालि आंबो ख्रिस्टान नोंबो ख्रिस्टान आंबो पयतो गोनां नोंबो पयतो गोनां पियाबो निरनि पयतो मा आनि पयतो तो मा फेरलाय मा खालायखा नैबो मा सोङै गाफ्रो मोराबियाननि ग्रुप तमायसका मिस्टर जन नों आसाय खोथा दे ओंखा आफ्रो ब इ कॉन्फिडेंट के सामालिया ओंखाना आई थिंक सो आंबा नै वान सो प्ले अमहाय कॉन्फिडेंट या नि हमय पियाबा उलो ब ते बिसि था उलो ब उ दल रंनि बिसिं तैनो ब गोबै ककथायनो मानखा आफ्रोसिबो आसाय खोथा बने बायोग्राफी उ कगनुसु आं 13 बसर पास्टरिं खायजा आबना आसाय खोथा ओंसोगियको नै के जों बाइबल सावो Ephesians chapter 1 verse 13 to 14 परिखनफ्राय जों फला खोथा बाय सिल बुजा कायतो जों फला खोथा बाय सिल बुइलखा सिल बुजा खामाने जों कायतोनि बरक ओंखा जेब्रो जों गोबै के पयतो क्लायो जों फला खोथा बाय सिल बुजा दे सिनि नक फां बुस्लायजा आगे शयताननि बरक दंमोन जाव जों कायतोनि बरक ओंखा नक फां सलायजाखा दाबोग्रनि गारि सेकेंड हैंड बायलाय कांके ओनरशिप चेंज मा खायादे अबखा आगे ओनरशिप मंगसा गारि वो अथॉरिटी करिखा दाव नों बाय कांके तमनि निस दा अमायनो ख्रिस्टनि थ्री बाय कायतो जोंनो बायनाखा शयताननि यागु जों तंमनि ख्रिस्टनि थ्री बाय जोंनो बायनाखा जों गोबै खेमो थांजाक मनिनो फला खोथा से साकिनाय जेब्रो कायतो बुस्तुनो नायो फला खोथानो सासकनाय उ फनाले ननो गोबै के पयतो खलायजाकसे नै verse 17 हाय परिबिगेना जों बिनि बुसा माबाय बबिनि बरक रकनि बागै खातिवै तमारकनो जोंबो माननाय पिया कायतो ख्रिस्टनि बागै खातिवै तमाने आबनबो जों ख्रिस्ट बाय बाक्सा माननाय जों ख्रिस्ट बाय बाक्सा सातक जाके ब बाय बाक्सा न जों सासा खायजानाय अर जों तमानो जों कायतोनि बरक कायतो रना हमनो जों माननाय एगेताबो ख्रिस्ट मानमानि बरबो जों माननाय एगे तै कायसे ख्रिस्ट बाक्सा जों सासा खायजागोनि के बय बाक्सानो बहायकिन जों सातक जानो नांनाय संसाराव जों जे सक सातक जागो गथमा काहनि बागै आसिक न जुगना हावो जों सासा खायजानाय
जों बनि बोसा बनि बुफानि बोसाराव बुफानि दं बुफानि जे दंमोननि न बोसानि अब ऑटोमेटिक अमहाय न काइटोनि जे दंमोन वो चीनी जों बनि बोसा खामाने बनि बेबक चीनी जों बनि उत्तराधिकारी सुवारी रक्षार बनि उत्तराधिकारिया बरक रोके बनि उत्तराधिकारी जों बनि heirs inheritance we will inherit सुवारी रक जोंनो जोंनो तमा खालायनाय जोंनो सेवा सिखायनाय तमाने जों काइटोनि बोसा सुवारियाव काइटोनि बोसायो शयतान नियाकनि जों फियब ना जाखा फियाबा तमा खाय शयतान बरनो फेमलगै संसानि मानायखौनि रनानै नाय जिसु ख्रिस्ट नबुबो साका आनो खुलुमदि उ संसा बेबा न रनाय जेन दुपानि नैबो फेमलग जाखा अमहायनो बरक रकनो शयतान फेमलग अंगा बरक रकनो शयतान सारो संसानि माने रवि दं नों वानसं ना फनाले बाय गोनां आसो गोनां दं जोंनि गाइदोंसो गुबै गाइदोंखौ जोंबो बाहायगासो संसाराव बिख्राखे मा दं गुबै ख्रिस्टानबो बिख्राखे दं हायब्ला शयतान बर' दंनो रवि माना फियाबा ताबुक जों अमहाय वाक रकनो जों सारो तोरो के जों तेबो सारो फियाबा पारपास तमाबो बनो दाइति तोरो ने पारपास ता दाइति तोरो wi तावी फलान तावी जावानि हायब्ला फिर अमहाय शयतान बरक नो रवो संसानि बेबा रवो जाते काइतनो तानाय तुक्थुन संसानि बायनो बहकप्लं उइ दंथुन उलके काइतनो नतुइ तावान sok माथुन उलके जों वक न तातै बबनि लगे tlangनाय बोसि शयतानि वान sok म First Peter chapter 1 Perhatikan First Peter chapter 1 3-4 ang boy bana chini khatung mani ko toro suja phaidi जों चिनि सुब्राय जिसु ख्रिस्टनि बुफा काइटनो हामबाय रवाना बो बेलाय खायरगै जिसु ख्रिस्टनो गोथैनि मोथांगै दिसामा बाय जोंनो आजाय रुपिका आबो जोंनो खातुं रसुगो हाके काइटर बिनि बर' रकनि बागै खादिवै दंमानो मानोनै जों नायसिङै दङ बो आबोनो जुगनो हावो खादिवै दंखा आरो आबो सबला हामियाबो उंग्ला बाबो बालायग्ला चिनि बागै खादिवै दंमानो जों नायसिङै दङ आबो गोबो कमरिया गोबो बालायग्ला माने colorless bengya pure ke dong abono जोंनो रनाय नि जों बरन लाइसिङै दं जिसु ख्रिस्ट अ संसाराव फाइब्र ब तमा मिस्टरनि बुसा पिया बताबो थैमानि यागलो तमा बताबो काइतो स्नामनाय काइतोनि याग्राबका आसोकजा जोंसा सावा आसोकजा जदोनि साय जोंसा सा कुगो आसोकजा अमहायनो जों हायबागै बाइबल साव ख्रिस्ट वैबाक्स जों सातक जाखांके बहायनो जों जोंसा साख्लाय जागना जों गायदोनि बागै सातक जाग्रो संसार कष्ट मारो जों जोंसा सा खालाय जाग्रो गायदोनि हाव जे बराव sacrifice खालायनाय जे बराव सातनो याफारनाय अमाय बरकनो संसार सा खालाय जागौनाय
Chini bagay Jisu Kristo je khlaimani bo chini bagay kaisa udaharon jengbo omo haikeno khlairele jeng sa ngurukna. 1 Peter chapter 1 10/11 oripina norok mo thangjak kok sawi manna bagay diari rok cherei naichom laikya kaido norok no khairo gui runa henmani kok borok salangka Kristo ma sadok jaknai uloke sengsa khlai jaknai hnei borok sapuru abo bupuru bahaike engno hnei borok ni bisingo tongnai Kristo ni pholabai naichom laikya oro jeng nugo Kristo ma sadok jaknai uloke sengsa khlai jaknai hnei borok mane salang mane o prophet salang mane ingka seng omo haino seng sengsa khlai jakna ke seng sadok jaknai nangnai Kristo bo sadok jagoi jengno phunuklanka jengbo omo haino boni steps boni yapri no jeng nangnai so Christian rokni bagay tama kosto tektongke lama wasi jengno naisingai tang jeng Bible sau jeng kwama kosto tektor ni bisingtei jeng pa ngun nangnai ike kaitan jengno sengsa saklai ike jengno sengsa saklai oni bagi se jengno kosto tektor bisingtei Kristo tlang kaitor jengno tlang chini kahani bagi ino serai ro kosto ngu hi school ro ya ke tongka kita mangnai baru ni future ke omo haina jengno kaisto kosto ro chini future ni bagi inya ke kaitor ro ya ke soitan jengno touchpan klaimia ini bagi tini asen no olo haina hai verse 18 ni chibi seng lai fuya ul ni jora rogo nge suri nai tau jadi suri wan bugra kai tano no hambai rogo haina hai nang seng no nani kok sering thani o subaka bujina ni pangroka tuidulka ani bai kai tano hambai jeng je sering marok no bekhawo chobui wangsugui bono seng sini bekhawo tongma mana ni kai tano subaka nini mang lop janta nini mang kusuk unta teibo seng teibo nini bagai sakno sacrifice khlai nini jengsa sano ronai mono jeng mana ni sakta mana ni kai tano subaka haina haina indara bewa yapuri bukra jisu no syusa